Eya koda ar kuri ko chet leka hena petabana osok tutu saate barya nawa santali album video na update ka ona album video na nyutum do chet kana saate oka ko YouTube channel re ko upload ka niye ko giti hinya video rein badai che petabana ado niye video eho khoi muche dhabi nyel tabon pe joto hain badai che petabana saram ko johar ki inge silenceran ar ale YouTube channel ha nawa ge pe hej akan tabon kan ale YouTube channel ha subscribe tora ka tabon pe Gate ko nukin video re pe nyelet kin diar unita satu Sonjay Soren tekin nukin diar unita satu Sonjay Soren tekin ge mi nawa santali album video YouTube re ko release ka ona album video na nyutum do huyuk na Soren koda ani Soren koda album video re siri singer lekata mena aka kina unki do Monica Bisra sate Sonjay Soren tekin ge ani Soren koda album video na jaha siring mena akada ona siring dukin olaka Monica Bisra tekin gi director lekata ho mena aka kina nukin Monica Bisra tekin gi ado nit dhabi niye Soren koda album video ha bang pe nyela ka tabon khan niye do Monica Bisra official YouTube channel re upload mena akada onde sen kate niyer na full video pe nyel dareya tabona Gate ko dosar update video lekate tahen kana nukin video re pe nyelet ken jahai do Osok Tudu sante Priti second ar Osok Tudu takin oka album video re kin tahena ona album video do dhamale majawa se adi gan gi super hitwa ani album video na nyutum do huyuk kana Kerala Disom ani Kerala Disom album video re siri singer lekata mena aka kina onkin do Osok Tudu takin gi ha siri hukin olaka Osok Tudu takin gi ar director lekate hai na aka kina Rokesh Acti takin ani Kerala Disom album video do ha Osok Tudu YouTube channel re pe nyel nyam tabona achka gemtinya ngadinji man kudluku den andhat metinya ngadinji man confusion Kerala Disam kata pana bacar ado gate ko jahalaka Osok Tudu sate Priti Mardi tekina uding macha video clip pe nyel keda ado niye video idi kate apya jahalaka kata tahen tape comment box re comment kate lei tabun pe halekan Soren koda album video na uding macha video clip nyelo chuke pe tabona sate note Kerala Disam album video na uding macha video clip nyelo chuke tabona ado banar album video gi ha nyel tabun pe okata do base pe bujheo kya ni ho comment kate lei tabun pe sate niye banar YouTube channel gi subscribe try tabun pe nuka gi nawa nawa jokon santali album video ko uploada enakha joto ko marang re notification pe nyama ar unku ko album video pe nyel dare tabona ado saate note ale my santali media YouTube channel ho subscribe to alo pe hirin tabona nongka gi nawa nawa santar te album video na update saate film review साथ संताले news update हो निया माय संताले मीडिया YouTube channel पे nyel nyam tabona ado gate ko niya ale माय संताले मीडिया YouTube channel subscribe to alo pe hiring tabon matale gate ko sanam ko napay tahan tabon pe ar mi video re noka gyapon nyapa ma